Karat. Pantera. Жаңағы ынтымақта бір ауадан былтыр шығардым эле ба. Мұны Қарақұш шеригинде қара суға сатқанмын. Ана мен мұны былтыр шығарып кеткенімде жақсы ақшаларға берілбей анан жазға жақын бір туғанына арзан эле сатып жүрген екен. Ал туғанын алып малға минип нөлгө түшүрүп коюптур. Октябрда экен мага келди. Анан оңдодум мұны. Такыр жанагында сөөгү менен эле териси калган экен. Bir ayça көкпедеде турду. Andan beri ошо bir жерде эле байланып турат да минилек. Өзүм бир 2, 3 же 4 жолу миндим. Улагына жайлоодо чабып көрүшкөн экен, каттуу барды деп айтышкан. Жана ачыдагы Сараттын баласы, Совет ажыдагы аттардын үкөсү. Алиги Кочкоратадагы Алтын Мердин аттын үкөлөрү. Улар уругу күчтүү го, түбү Мукаш ажыдан чыккан деп. Жашы жаңасы. Boyu 60'a жақын болса керек, 55'in üstüde. Eğim özüne geldi ol. Anan ulaka salı vereyim desem uval kılbayın деп атам. Bastır elekimde takır. Özüm atlarım dele basbay kaldı. Ulakta жүрө берип. Ulak tartıp. Anan bir elge aytıp көрөйүн. 15-20 gün daярдап салыш керек да. Bolsa daярдап салып аласыңар. Болбосо анан дагы 1,5 жарымга берип болсо дагы бастырып daярдап салып сатабыз. Den soluğu bari taza, şişik pişik жоқ, butu olu жақсы. Ошо күздө 2 ай мурун такалатып койгом. Ошо ойдан бирок минилбеди деле. $8.000 деп чыккан. Мен 400.000 эле дейин. Мен дагы жакшы алдым, бирок жакшы менет кылдым 3 айдай. Den soluğu ичип жегени жакшы, зор. Азыр мен жакындан да тартып берейин. Мики бери кайры мики. Мынау таза жер таппай табысық. Бар жоқ қар, муз екен. Мынау жаққа бастырғын, чатқаны тартайын. Түз бастырыр. Бері қайры бер. Ошо жерден бір озын айдаш қал. Болды, қайта бер болды. Ылды айда. Башын жақсы алады. Үсті жаман тола. Ошо жерден оңға солға бұрып қойшы меки. Tekin tayıp gitmeyi havayla. Boldu jaraydı. Bir gayrı. Boldu. Boldu şunda koyatırayım. Ben jakından tartıp koyayım. Ötök külügen birok. Şu bir küzde bir çabıp kurgum bedek aparaydı. Mat işleri azulları. Şu oydan bir 3 joluna mindim okşaydı bunu. Jağı hem özüne geldi de baykış. Öte ezip algan eken. Korda örgen eken minip. Omrosu, tuyakları, artık tuyakları, içkeri jağı, hem kursak baş çıkıp, sorun et baylap, ne olacak aydan? Hem olup kaldı. Çanı hem on oldu, boldu. Bir ok köp jemjebedi. Bir 2 kiloday boldu kaytar. 2 kiloday ile jemjep durdu okşaydı. Şüphelerim karabattı. Buna çalı öğresinger. Tekti Kırgız yılkısı boldu şunday toktop. Tekti Kırgız yılkısı. Atategi çurkıgan attar. Suagayın, moyun uzun, tolu. Kuda kalasa bardık ele sun var. Koçkorataga atılgan $20.000. Biri uşul jerdegi janakı Совет ажыда. Mal bazarının esinde. Совет ажынын аты mı? Ушул аттын үкөсү мендеги кара. Жанагы Сараттын балдары. $16.000 алганмы 1-2 жыл мурун билбейм. Айтор ушундай миллионду чапчыган атактуу аттардын уруктары. Баягы акылмандардын сөзү бар го. Баягы түстүүдөн түңүлбө дейт. Бул бир. Экинчиси уругун дейт. Уругун кара дейт. Мунун уругу эткисин караганан кылып өзү тартат экен да кээнден болот экен. Анан муну мен берейин деген оюм бул ушул өзү Мукашта бир аттар Мукаштын аттары жакшы Мукаш ажынын. Ачылык киши. Досубуз ошонун аты анан ал атты саткан экен. 3 козду акыл дегенге. Акыл анан кийин аны убагында бiri 2 комнаталы квартирага бербей койгон экен атты. Кыял рамасын чапкан атта. Ал атты бербей койгон экен, анан ал 2, 3, 4 андан кулуну алып 3-4
3-4 kulunu algandan keyin al kulundары алар чоң койгондон кийин алар аркасы 1 миллион алды. Факт болуп атат. 1,5 миллион 25 миң, 26 миң доллар дейт. Ошолору кетип атат. Андан кийин анан акылдын баласынан биз алганбыз. Bunun atasına. Balam atası, ошо атасы. Bunun şerikleri ошого 1,5 milyondan satılып атат. Мунун ökelери де. Akalari. Анан ал бизде 2 жыл үйүрдө жүрүп атат бул. Анан биз 2 жыл үйүрдө жүргөндөн кийин алагат. Балдары жакшы чыккан. Анан бизде дагы 3-4 кулун пайда болот. Biri bul, biri bunu orada Bazar.com'da deyt. Biri dağır. Kerim'den özünde aldı. Biri özünde Cenab-ı Balamın. Oşalar halar gidete canası olup kaldı. Bul işte. Ana neymi? Oşanın balam satıp vereceğim. Ben karaganda ihtiyar boya kaldım. Koy satsa satıp vereyim. Mağazadan göre reklamını çakırmağa. Dedim. Ana neymi oşanın ona Kerim sen çakırganım oşal bolam. Demi? Şimdi öyle akılmandarın jak sözü var da, şimdi öyle yenge kara iş kılat ikende. Bunun baldarı jak neme, oşal attım baldarı, sarattım baldarı. Şunu attı atası sarı olmanla top diye özünü. Şunu top diyasın. Adam bunun biyesi bizdeki bir kara ve yaman çoğun böyle. Kuruşu okşu. Bunun nenesi? Nenesi. Ana nenesi 3-4 yıl karmak bultur, 8 yıl karmak bultur. Sahte ettik. Ama şol balasını üşütüp kıskası bir kol bala oldu da. Alem onun atası şol acıda Mukaşta şu kolunda oşunda olğan gelir. Oşundan çıkan eken. Kıskası bunun hem bayağı yette gayet tartat degende cilkidele şu hemen kuvuk ete vered degen. Bu adam ta demenin cihadinin diyenleri olup gidetti. Enesi raddiga öğretken da? Raddiga öğretken. Dedim şöyle için bayağı Kırgız'ın akıllı var. Müslümanın akıllı var. Yakşı sözler var. Şu niye susam Atatürk'e sürüştür degende. Şu Atatürk'e Жақсы малда жақсы. Жақсы екен. Мен өз көрініп еле тұрып Айтылып жүрші Сарат да. Қарақұш деп мен дағы бір жана Мұқаш ажыдан кеткен ат. Уағында бір квартираға сатылған емес деген аттың жанына келдім. Шул авамын ат екен. Азыр маалыматын айтып беребиз. Айгырдан келди сатабыз деп атат. Анда эмесе сиздер видеону толук көрүп, класстан басып, каналга катталып, ой пикирди жаза кетиңиз.